program yita y'obuhingi n'obulisa mwebale kubayo nimbakunda munonga mbakira nyongera no kubashemerwa nimbatangirira kushanga nguno muba mutwira kire mureba TV West ebituru kubaletera tuganira tureba abahingi n'abalisa ebiba basize gukora turi kweyongerayo no kutora no muhingi ari kusingayo omuyihanga lyona izobere turyo muri district ya Lyantonde ntuzakuba nituganira na no mwami Kazora nakuba natugambira ko abasize kulisa ente ezamate kandi atugambire omurumo gwa kagutandika lyali twaza kurugo muri Lyantonde tuseme kuba twakire twamanyire kitwakopa ahari Kazora kandi turire mboziye tureke kureba bureba tweje omwenye cyakale tubase kwimusiyo mutindo gwa farm zito omutebe kanisani banyeta Edmond principal farmer mwenu leka tubanze twayikara kurungi tubase kuganira no mwamyogu turebe mboziye kandi tubase kugira ekitwamwigaho ato mutindo gwentezi tataka kabandira girenti owetekera kazo then kuna rigireyo na Afrika neja kuno ya rukume rwenda cyenda na mukaga kejaho nentigana zenyankore na crossing nka Jonathan kauna agura hika magana 2 na money crossing ampora then by 2006 na humra hati sofa nyine hente magana na genjungu ni kamarta zirkaga oyinente bigana bina nibyo nyine ho sofa ngo kurigambira nyine enteze bikabishatu nyine ente zirkamwa ezibakwe tamilking hard ezirkama zine padoka yazo nyine ndije ente ezwesize dry hard ziyoku zine padoka yazo nyine ho ente winners ziyoku nazo zino ko zine nizako zatwani ziboreka enyana istuke so nyine 5 paddocks zinyine nyine 5 valley tanks ezinyine mfamomo kiya kwanguhira kitakurugo munte ezenyankore ko inente zenyankore zingaye kuza kwika leverage wizano bikorota nkagura manimi nyoti nkagura ganjungu nkagumani crossing story by story nkatanga crossing by year 2000 so nagumani crossing ampara na leta amani marungi nagumani improving kustiaho na kira leverage hatente zo inene cross chikachi cross and inkomunumi ye 10 nkatanga 2000 inkomunumi ya 8 10 konkasi ofa tinkwasa kumanya percentage ya crossing calculation zo kazi basa oburi kuzaza Frisian Frisian nyine good bulls nime nkabanza gumaninzi ho ate nime sofa nyine ngaji Kenya so inarebe wanja uneremera tanemwe 1 ton in 1000 kilos unashije nimte kuza kuitente ni kumanya ko la stretch konkate n'inshonga it has 6 foot mukaga so I have another from Simba farm from Uganda. So I have 2 bulls. Another one I have another bull which is the Haifas. And me inyineyo na kajigura wa Rugunda. So ina injina. So ina nimishatu. Omwanyo gor kulisizamu nugwingana cyo buhango kandi basizota kugukoresa kubasa kulisiza hwente nyamwinji nkezi zikagumana zirebe kaje okabasaniwe kuzitunga mu echo rukwenda. Ente zanje nyine ho 1 square mile. Nze ente zinyinemu with their paddocks so inte zine chweka cyazo so obunyatsi ni bwimara amezi ni imara so ninyesheza engine nyina mato paddock ya yona ine water trough ine water wazo so zona zigente zona zirije ekigenderwa cyo kukolesa paddocks nogira ni cyetagisa omufamu mpango nkeje yatugambira paddocks ente kuzikugenda hamwe zaba ziri nyingi ni irya kubi so kwiyamo kwirkanga konka ente okuziraga mucweka at least ni igana kiziretera kuryaje kandi obunyatsi bwana burya revemu konka wagumana zirkanga munonga shanga ziyeguyemo kwirkanga so izindi zigumo ku n'izindi zigumo kandi ikindi enyana ko kusta kurya zitakenzire kwema nozimenimi muzibanze zikure zeme so ente kwerko isaha ngitwara ente zwisize kwerko zara kurya ngereta kwere kuchuka ngitwara umpadoka yenyane zichukire so intenze manziri shifting hino bukodyo obori kukolesa aha farm yawe hana n'emiringo eyo rukutekamu kugira ngo ebase kukwera kubasa kukama amate marungi
ekwere no kutunga ente nungi ziri kurebeka gye nkezi nareba kugira ngo ente zirebeke gye no kugira ngo naza obunyatsi buri kumara ntinkwendamo overgrazing so nyina obunyatsi bumwe buri bwingi kandi okureba no kurunda ngo enime standard za artificial insemination so ni kugira ngo natene minungi with the same big size so ni kugira ngo na maintain quality so enime zinyina nazo na artificial insemination so nizo kugira ngo ente zigumira hamurembe ya standard so ni cyecho so no tekwa ku making sure ngo ikigambo breed wakitahamani mingi breed ni takugi akwa most of these bulls enime zimwe zikarga hero so enime zimwe zikarga America zimwe zarga zone American bulls za America so neza mezi so itinyemeza za indinyina so umfamu nizihemu urikubona izi farms nkaya Simba is registered izente za Simba farm bakabazi importinye kurga Kenya so nkazena yagura nime ejeje najya Kenya kandi ziya neza zo wargunda nka mezi so nyine minongi 100% sure wene minongi from outside hariho ibintu bisemeye kubandi bikorwa na mnonga hafamu nkeje y'amate eyente z'amate ebyo kugira ngo basiziniwe gukora byabasa kwindura omuhingi ningo mulisa omurungi omucyange echa Lyantonde ato mulisa kugira ngo ukuza kora umurimo no kugira ngo kumutungire n'minungi so nikengera size n'amati so the size yinyine is really fair amate intenze nyana zigeja zineruti 10 no koyongeraho so nyangu nyengere size plus quality of the milk quantity so amatege yongeye abantu abakwetorire omu community age bino kuba basize kuganyirwa muna mnonga mirime yorukora kugira ngo babase nabo kubana bahwerwaho batunge nke mirimo nebindi kubasa kwiha famu yawa nohereza abantu emirimo kandi nokoresa abantu bangaye abakozi bakoreba abona namba rw'umubane bazi ecya kabiri nyino riyenje nintimo riyenje ndabahereza nyino tokerwa mporogoma ni bahe emtumba nyine emtumbe mirungi empaya zembuzi nazo baziha ecya kabiri abana bawo ni bahemeramo so abantu nyino kubanganyirwemo amanuma gari yo mugona nagakazora so bona hati nkika ino bazibukinga sikirinto bazitwara capacity kwenda ku employing nyina abakozi 10 ba famu nyina n'abakozi 10 barakamo so bona no kugira ngo naba neighbors bom tene umuntu okurgara nyo tinkosa abantu bahari ninkosa abantu ba neighbors bonka so bona umwana kwa kwana ndo murimo first priority mbazanje hezo umuntu wa so n'abakozi barya hano twakorga hari bona bargomo hiye omwami kazora deka tuzo mukahumuro twarwo mukahumuro tuza kutandikiraho tucyari afamu eyibagira ngo bageta orujeje dairy farm kuno muri Lyantonde district kandi tukiriyo tuganiyana no mwami yogu natugambira ko basikuza omukulisa ente ezamate nekintu kikuru wabo inente yamate obe no gihama amate nko kuba kujete yamate kutari kugikama okagiha muri temu ibiri okabiha abantu ngo inente yamate oyine kumanya okora kubasa kugirisa ogitunge mu cyango tumutira mu mpakazi tuzo muhingi wo mutano kandi okwezi kwikumi tutorana amabantu ikuma baraze Netherlands kiri Edmond principal farmer guma program